Ndabasuje nanone mbahaye ikaze mwebwe mukurikira neza Media TV, reka twizere ko mumeze neza cyane rwose aho muri hirya no hino hagiye atandukanye. Twinjire mu makuru yacu atandukanye akomeje kugenda avugwa muri Afrika ndetse n'ahandi atandukanye, ariko twibanda cyane muri Sazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo murabizi, ndetse no muri aka karere k'ibiyaga bigari by'umwihariko niyo makuru tugenda tubagezaho. No kuvuga ngo rero imirwano ikomeje gufata indi ntera muri Sud Kivu cyangwa se muri Kivu y'Amajyepfo, ni urugamba rwa Remeni ho rwakomereye cyane. Urugamba mvuga ko ngiye rwabaye n'amagasa. Ubu rugamba rukomeye rwuburiye ahantu bita Gakenge cyangwa se nyine Gakenke, twebwe twita Gakenke mu Rwanda, ariko nyine usanga abanyamurenge bo bavuga Gakenge, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ubwo rero aha Gakenge ari kumvikana urusaku rw'amasasu pe cyane. Ubundi imirwano ikomeye cyane muri iyi minsi yari sanzwe iri kumvikana ahantu bita Bidegu, Bijombo, Karingi, Karongi, aho ngaho hose humvikanaga imirwano ku musozi wa kuri Mukoko kwa Murima, na ahantu humvikanaga urusaku rw'amasasu. Ariko ahantu bita Gakenke uyu munsi wa none ndakubwira ko ibintu bitoroshye na gatoya. Turaje tunareba impamvu nyamukuru M23 cyangwa se FARDC iri kugenda ikomeza kuhagaba ibitero cyane kurusha uko yabigaba ahandi, nyuma yuko rwose inkuru zavuga ko M23 iri kuva muri Minembwe, cyo kimwe nyine natwirwaneho ngo bikura Minembwe nyuma yo kubona ko urugamba rukomereye cyane. Ayo makuru nayo turaje tutangaho mucyo nanone, kuko ni inkuru yakomeje kugenda ivugwa hashize iminsi ine yose. Kugeza ubu bigeze he se koko M23 yaba yavuye Minembwe, bimeze bite? Noneho nayo makuru rero. Hanyuma akandi bakuru avuga ko nyine ingabo za FARDC hariya zamaze kubona umuyobozi w'ibikorwa bya operation hariya hari kubera imirwano muri Minembwe. Ninde aje asimbuye nde? Bimeze bite? Aje gukora icyazanye kaye karusho? Byose turabigarukaho. Tuze kwirikeza mu makuru agaragaza ko M23 nubwo bimeze bityo, nubwo urugamba mva rumeze rutyo, yafashe ibirindiro bibiri by'ingabo za FARDC, ndetse hanafatirwa ibirwanisho cyangwa se stoke z'intwaro. Kugeza ubu ngubu bimeze bite? Umva ntabwo coalition ya FARDC abarundi wazarendo FDL ntabwo borohewe na gatoya. Ni nako kandi haguye abasirikare benshi biganjemo aburundi. Ndaza kukubwira uko bimeze, we gusa ntuze kujya kure. Amwe n'andi makuru ya politike na diplomasi ubwo turaza kurebera hamwe. President Tshisekedi ntabwo yaraye mu gihugu, yaraye hehe? Yajyanywe n'iki? Byose biri muri aya makuru. Nitwa Isaac. Reka duhere kubabwira ngo mukore subscribe, mukande like, mukande share, amakuru yacu akomeze kugenda bageraho 5 kuri 5 cyangwa se nyine mu buryo bworoshye bwihuse, ubundi tuze kugenda twumva uko ibintu byifashe. Reka tuyahere hano muri Minembwe. Imirwano ikomeye cyane iri kubera ahantu bita Gakenke, niho urugamba ruri kuremera cyane. Ubu ngubu tuvugana iyi saa turi kuvugana, isasu riri kuvugiriza cyangwa se nyine isasu riri kurira niko babivuga rwose, hagati ya 23 bafatanyije na twirwaneho barwana n'igisirikare cya FARDC kiganjemo abasirikare b'u Burundi bari no gukomeza gukora amaramforo cyangwa se bari kuza ku rugamba ari benshi pe, ari benshi cyane. Ariko bakaba ari no bari gupfa benshi, kuko aha Gakenke amakuru avuga ko huzuye imirambo y'abasirikare ba Wazalendo n'abarundi. Byumvikana ko M23 bamudahosha bayo bakoze akazi gakomeye cyane nyuma y'ibitero biri kugenda bibagabwaho. Kandi igihangayikishije cyane nuko ibintu bitero bya FARDC ntabwo ari byo hasi gusa, bari gukoresha intwaro yego za artillery cyangwa se nyine za ntwaro tuvuga ngo harimo za 12 n'izindi ziremereye cyane zirasa mu ndende kandi zikica abantu benshi icyarimwe. Ariko noneho bari kuzana icyarimwe n'amadrone kamikaze KT6 KT1 zose ziri gukoreshwa mu kurasa ku barwanyi batwirwanaho na 23. Ubundi kuva M23 ifashe centre ejo bundi ya Mikenke, yinjiye centre ya Mikenke, ntabwo yigeze yoroherwa na gato n'ibitero FARDC ikomeje kugenda igabwaho. Ariko kandi M23 nayo igakoreshoka byose ikagenda ibisubiza inyuma mu buryo bukomeye cyane, kuko umva ko yamaze no gufata ibice bibiri. Inje nka kubwira mu kanya gato cyangwa se ibirindo bibiri. Burya gufata igice runaka byashoboka, ugafata wenda nk'agace gafata Gakenke, ugafata Mikenke, ugafata Irundu, ugafata Uvira, ibintu byose birashoboka. Ariko gufata ibirindo by'ingabo ntabwo ari operation iba yoroshye. M23 akoresheje iribanga mu kanya nibyo nza kukubwira. Ubwo rero hano Gakenke kugeza ubu ntabwo twabwira amatoke cyangwa se nyine ngo byarangiye gute, kuko imirwano iracyakomeje. Impamvu rero bari kuharwanira cyane bikomeye nuko bari gushaka ko byabera inzira nziza ngo yo kujya gufata Minembwe. Aha niyo mpamvu bari kugenda baharwana cyangwa se bahakorera isibaniro, kuko nyine hano baramutse bahafashe bahita tayari bambuka umugezi witwa Rwiko
ubwo ngubwo bagahita binjira ku ishuri ryitwa Ijiyafe, ubundi bakaboneza binjira mu santere Minembwe, bakaba bahita bayifata. M23 bamutse bayifatanye Gakenke, no kuvuga amahirwe yo kuba yagumana ibindi bice cyangwa se yagumana Minembwe yababarirwa ku ntoki pe, baba bahinjiye. Ahubwo reka nahita nanababwira yuko inkuru zakomeje kugenda zivugwa yuko M23 yavuye Minembwe. Ntabwo izi nkuru ari zo, kuko M23 amakuru agaragaza ko bakiri Minembwe na twirwaneho, ibice byose baracyabirimo. Nta gace na kamwe ahangaha santere ya Minembwe M23 itarimo na twirwaneho. Amakuru abigaragaza ko haba ikibuga cy'indege, yaba kaminuza, radio Tungane, yaba isoko, byose biracyari mu maboko ya M23 ndetse na twirwaneho. Ndetse n'ibimenyetso FARDC ishingiraho bigaragaza yuko nta gice yafashe muri iyi santere ya Minembwe, kubera ko ifoto imaze iminsi kwirakwizwa yafashwe bigaragara yuko ari ahantu hari ubwatsi butoshye cyane, kandi turi mu gihe cy'iki, hari abari mu gihe cy'izuba cyangwa se mu mpeshyi. Ntabwo rero hakaba hari ifoto nk'iyo ngiyo igaragaza ko hatoshye cyane. Ikindi, FARDC ntiyafata agace nka santere ya Minembwe ngo habure gucika igikuba. Amafoto, amashusho, ibiki byose, amatangazo akomeye cyane baje kuyifotoreza, imbwirwaruhame cyangwa se nyine inama zikakorerwa, byose byaba bigaragarira hariya. Rero nakubwira ko M23 twirwana ari bakiri hariya muri Minembwe. Reka twihute tubagere yuko M23 yafashe ibirindiro bibiri by'ihuriro ry'ingabo za leta Congo FARDC cyangwa se coalition yabo mu misozi mu mirwano ikomeye cyane yabereye mu misozi ya Uvira, ya za Mitamba. Barasana bikomeye cyane mu gace karimo Masango gaherereye muri groupement ya Bijombo muri territoire ya Uvira, n'ubundi muri Kivu Amajyepfo. M23 na FARDC barasanye bikomeye cyane. Amakuru rero yize watugeraho aravuga ko ako gace imirwano yabaye aho impande zombi zahuye mu mirwano ikomeye cyane amaze igihe gito, ariko igasiga ingaruka zikomeye cyane cyane ku ruhande rw'ingabo za leta ya Kongo, kubera ko nyine haguye abasirikare benshi b'u Burundi, FARDC ndetse na Wazalendo nibo benshi bahasize agatwe. Amakuru avuga ko rero kugeza ubu ngubu byatumye nyuma iyi mirwano umutwe wa M23 ngo wabashije kwigarurira ibindiro bibiri by'ihuriro ry'ingabo za leta byari biherereye muri ako gace ka Masango kari hagati ya Ndondo ku Ndondo ndetse n'ahitwa Rurambo. Rurambo naho muzi ko bamaze iminsi yumvikana imirwano ya Kasamutwe. Aho rero ibyo birindiro bibiri bikaba byafashwe cyangwa se birimo ubugenzuzi kugeza ubu bwa M23, intwaro zabyo, imyambaro ya gisirikare, ikintu cyose abasirikare ba Burundi, FARDC na Wazalendo na FDLR babisize bayabangira ingata bakizwa n'amaguru biruka kibuno mpamaguru. Mukuru kandi akavuga ko ibyo birindiro byasenwe ndetse hakaba harafashwe ibikoresho bitandukanye bya gisirikare nk'uko nari maze kubikubwira. Rero amakuru atangwa n'abaturage ndetse n'amasoko nyine yahari yatugeraho aravuga ko ihuriro ry'ingabo za leta Kinshasa ryatakaje intwaro zitandukanye zirimo imbunda nyinshi ndetse n'ibindi bikoresho bya gisirikare byari muri ibyo birindiro. Biravuga kandi ko hari abasirikare benshi baguye muri iyo mirwano, nubwo kugeza ubu nta mibare iratangazwa. Icyakora cyo hakaba itangazamakuru rimwe na bimwe biri kuvuga ko abahaguye barenga 30 ku mpande zose. Ni ukuvuga ngo barimo Abarundi, barimo Wazalendo, barimo FDLR, barimo FARDC. Abo bose bakusanyije bakaba bivuga ko bagira muri 30 basize umutwe. Rero mu by'ukuri umwe mu baturage yavuganye n'itangazamakuru yavuze ko yagize ati rwose imirwano yahuje M23 na FARDC hamwe n'abo bafatanyije mu Masango, FARDC, ingabo z'Urundi, Wazalendo na FDLR bahatakaje abasirikare benshi ati byakugora cyane kubabara. Hari amakuru kandi avuga ko umubare ushobora kurenga nyine 30 nk'uko namaze kubikubwira, ariko ntabwo turabona imibare ya nyayo ku buryo giye hano nahita mbigutangariza nkubwire ngo naba, ariko ikiriho cyo nuko nyine barenga abo ngabo. Urumva rero andi makuru twahita twerekezaho nuko hari imirwano nanone ya Kasamutwe yahuje FARDC ndetse na M23 barwanye mu bice byo muri Minembwe. Dusubiye inyuma harimo Gakeng, harimo Runundu. Gakeng heho nakubwiye, habwo harimo ahandi hitwa Runundu, Gitavi, Kutuwoko, Tavi ni ku musozi muremure, Tuwoko ndetse na Kawela. Hose hari kumvikana urusaku rw'amasasu, naho nta hari kugaragaza imibare y'abahaguye. Icyakora cyo M23 ngo yahakubitiye abasirikare b'u Burundi bahakuye isomo rya gisirikare cyane. Amakuru rero atangwa n'umuryango wa Mahoro Peace Association
aravuga ko ari kwamagana byimaze ibitero byigabwa n'ingabo za leta ya Kongo FARDC kuko bikomeje kugabwa mu bice bituyemo n'abaturage b'abanyamurenge kandi bakaba bakomeje kwasiga ubuzima bakava no mu byabo ari benshi mu gihe amahanga yakomeje kugenda yicecekera cyane. Ikindi rero nakubwiraga nuko kugeza ubu Tshisekedi atari mu gihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Impamvu nta yindi, ntabwo ari inkuru mbi, ni Perezida wa Repubulika Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Chilombo yaraye i Houston i Texas muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aherekejwe n'umugore we Denise Nyakelo, aho bitabiriye umukino w'igikombe cy'isi uteganyijwe ugomba kuba rwose kuri uyu wa gatatu, ni ku kibuga cya NRG Stadium hagati y'ikipe ya Repubulika Demokarasi ya Kongo na Portugal mu mukino wa mbere w'itsinda K. Ndetse muzi ko nyine ikipe ya Repubulika Demokarasi ya Kongo yabonye itike yo kujya mu gikombe cy'isi. Ni ibintu bidasanzwe, kubona ikipe nk'iyo muri aka karere ka Afurika y'Uburasirazuba rwose yerekeza mu gikombe cy'isi. Urumva kuri Kongo yo rwose ni ibintu byiza cyane. Kuba rero aza kuba ari kuri stade aho biteganyijwe ko aza kuba ari ahari abanyekongo benshi, ngo Perezida wa Repubulika Demokarasi ya Kongo yifuza guteza imbere urubyiruko no guhuriza hamwe igihugu mu gihe gikomeje ngo kujya muri iki gikombe cy'isi nyine. Rero nuko nguko uwo mugabo yagaragaye rero aha ku kibuga cy'indege rwose n'umugore we, bona ko ngo bagiye gushyigikira iyi kipe. Nibyo bintu harimo, nabonaga hari abari kwibaza ngo Perezida Tshisekedi atari kugaragara cyane muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, agiye n'ibyo atangaza ngo aherereye hehe bigaca igikuba, naho ngaho yibereye rwose. Akaba ari kuryoshya n'umugore we bagiye mu birori byo kwishimira ikipe yabo iri mu gikombe cy'isi. Hanyuma rero ikindi nakubwira nuko andi makuru avugwa nuko muri Repubulika Demokarasi ya Kongo n'ubundi opposition yatangaje imyigaragambyo simusiga isaba Perezida Tshisekedi kwegura. Ni ihuriro ry'amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi muri Repubulika Demokarasi ya Kongo rizwi ku izina rya Coalition 64 cyangwa se C64 ryatangaje ko riteganya gukora urugendo rw'imyigaragambyo y'amahoro tariki ya 8 z'ukwezi kwa 7 2026 rugamije gusaba Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo kwegura ku mirimo ye rimushinja ibyo ryise guhemukira itegeko nshinga no kugerageza kurenga ku mahame ya demokarasi. Muzi ko hashize iminsi ari inkundura yo kwamagana Tshisekedi ndetse n'abamushyigikiye muri gahunda zo guhindura itegeko nshinga. Ejo bundi muzi ko nanone habaye n'imyigaragambyo abagize rino huriro cyangwa se icyo twakwita nk'ishyaka, aho uwitwa Martin Fayulu uri mu bariyoboye yagize gutya acirwaho amashati ndetse bamumenagura umutwe kugeza ubwo n'ubu ngo bakirembye. Rero urumva ko ibintu bitoroshye hariya. Ubwo rero nyine yahutajwe n'abapolisi cyangwa se n'abashinzwe umutekano hariya i Kinshasa muri Repubulika Demokarasi ya Kongo bo ku ruhande rwa Tshisekedi. Rero mu guhindura itegeko nshinga ubundi hashobora kuba hari abazahasiga umutwe ari benshi, kuko icyo gihe binavuga ko hanapfuye n'abandi. Iki cyemezo rero kikaba cyafatiwe ngo mu nama yahuje abayobozi bakuru b'iri huriro yabereye i Kinshasa kuri wa kabiri. Iyo nama yari igamije gusuzuma ibyabaye mu myigaragambyo yo ku itariki 12 z'ukwezi kwa 6 2026 no gufata indi myanzuro yerekeye urugamba rwa politiki ya opposition ivuga ko igamije kurengera itegeko nshinga rya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugira ngo hatagira uribangamira abe yarihindura. Rero nk'uko byatangajwe n'abayobozi ba C64 nyuma y'iyo nama, imyigaragambyo iteganyijwe tariki ya 8 z'ukwezi kwa 7 2026 ikazabera mu gihugu hose. Noneho ntabwo ari Kinshasa gusa. Abazayitabira bazerekeza ku ngoro y'igihugu Palais de la Nation. Abo ngabo ni Kinshasa, bazaba ari Kinshasa aho bateganya gushyigikiriza ubutumwa bwabo busaba Perezida Tshisekedi kuva ku butegetsi vuba na bwangu kubera ko yabuhutaje nta nicyo yabumariye. Iyi gahunda nshya kandi ya opposition ije nyuma y'imyigaragambyo yabaye ku itariki 12 nk'uko remaze kubikubwira Kinshasa igasiga imvururu cyane zanatumye nyine uwitwa Martin Fayulu bamumena umutwe bakamusigira uruguma ndetse n'amashati bakayamuciraho. Yagaragaye mu mashusho ubona ko amashati ye ishati yuzuyeho amaraso. Rero mu bakomeretse harimo uwo mugabo, ariko harimo n'abandi batandukanye ndetse binavuga ko hari abahaguye. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Tshisekedi baravuga ko impamvu nyamukuru y'imyigaragambyo ari uguhagarika ibyo bita umugambi wo guhindura amategeko nshingiro y'igihugu kugira ngo Perezida Tshisekedi ashobore kongera kwiyamamariza manda nshya mu mwaka wa 2028. Ku rundi ruhande kandi ubutegetsi n'ababushyigikiye bavuga ko gahunda ya referendum igamije guha abaturage uburenganzira bwo kwihitiramo impinduka bashaka mu mikorere y'igihugu kandi ko bikorwa mu buryo
bwubahiriza amategeko. Abasesenguzi ba politiki babona ko imyanzuro yafatiwe muri iyi nama ishobora kurushaho gukaza umwuka mubi wa politiki muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane cyane igihe igihugu gikomeje guhura n'ibibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwacyo, ndetse n'impaka zikomeje zishingiye ku mavugurura y'amategeko, cyane cyane nyine ku itegeko nshinga birumvikana. Reka nsoreze aya makuru nshimira mwebwe mwese mukunda Neza Media TV, mukomeze kugira ibihe byiza cyane, Imana ikomeze kubarinda.